Kami majalah Horas. Jadi Sony may tabunaso to nasa taududi. Batasin kopi baru una na magwarnyon. Jadi Sony ma Coba pengantin itu. na marhamarang. Coba pengantin yang moro. Roy pengantin rotuson. Pengantin. Iya roh na do. Di jo kursi jo dua jo. Iya. Kamu tuh huson. Isong mesong. Iya, ang bahami jong doktihan. Oke. Dari Sony madihita paparna punta harus kamar ke sinaga. Rap jong mahita bangun motor tai asa tabot tan bulan-bulan tai turajai tu balibi. Alai kai tau kapal kai mau kita. Bangun mo amal tai. Ido. Isa udah Raja Nami. Bisa berame mangoro. Horas Raja Nami. Horas matutu. Dia maga bicara horas itu hatta. Diri kasih rohani. Siap Tuhan dibagas nami bisa kuta dulu matiu. Mado mana fotor rajai. Tuh tata naudio buta galibi. Si pastor raja ujung pak kami. Anggia mamaritei. Totong di pasuk kita di nomor hulaburu. Rodo hami Raja Nami. Songo nomor sihur. Barulah uneng. Dia dong. Dia kan taula na kabareda to ni nahurang mo ni isomah ro nami raja ison na bomeho kung sorope dalam nabi pasahaton bubar nami raja nami to apa rajai doron nami ro sus to ay siti sioka hunur le sumuma sorope terbok kami siapa kali marga sinaga saya gurang na pasu Ima tutu. masa sah masuk itu jogo tu botet 300 orang dapat bulan lilik bayi tamu lu bisa lah horas saya masuk mator tu Ima tutu. sahang matur aja. Mulai teman, nanti persolio kau lebih nauli. Napi nasa punai tutu raja ni amang buru nami raja sinaga. Hai belas dor harap tutu majaloi. Asal horong masuk pandori teman nama tua nama do. Asal nyari mau utang mal lebih tukak dulu lebihan. Horas mahami nama jalo. Suang marali mana musik kap ni dia nama ngali. Oh pada partikel raja amang buru. Asal langsung rumah kami. Mari kita kani buru nami ate amang buru. Gabe masalah horas. Tuh mah pada bangulu kamu tertai. Amang buru. Gabe masalah horas. Horas mari amang buru nami. Horas mati. Bisa rumah kami amang buru. Ina mani kita kani pamurun nami. Uli salah itu diberi kami di perumah tanggaun di buru nami di daun di tangan nami di soal dua kami do soal dek kasih titio dek kasih mudur asa tiga matu tua na boton ni raja ni pamurun nami barang natu dia binasida lawa mangalaka asa dua orang masuk padon nama tu nama do asa pitila di lawa padong golang mabinar rahuna odik sesuatu dia binuan nami emang buru tunga mata batama namang goki pasu-pasuna sudah boleh mahami pasatay matong Mulia di magabijal horas na nami Roma tutura na manikirtang o bulan kasi tatando mo seha di panira hidup itu habi pe ngataruli habi rek ngam si buduri magdongaton doy dan silalas habi pe sa kampo pa kali marga sinaga dahon jalon nami tutui di utang malo betu ko di rodia horas mahal pa kali marga sinaga majali sa raja nami Isikot gitu hatta beriam na mga Ima tutu. So kani Raja Nami ulala dunia mau tunggu musim. Ay so no hutata pala. hidup orang sudah kita buhui akabar pungwata Ang gabi ko di amang buru Ado, oy sipang ade. ada ulo kami turat Ala yung Panginoon namin Raja Nami. Raja Stumora. Sana mo hubay kami ade. Sokon niya Now, Ala naman ang kaya tirakin sa miya. Ay mas good na rin hamin. Ay markaman sa pwede hamin ho. Jadi lo hamin ho. Ala isod do rin pangurong namin. Pula-pula namin to isod do nakini. Hamin naman hamarang gima. To. Iro ba nung na kola. Tunay hiya pa sa mo. Iba bagi-bagi hamo. Asa tormar si gongkong na iman. oh, sana mo coba hula-hulay. Iya. Hula-hulay. Hula-hulay non. Sana bisa. Itu na pangurong namin. Alam mo ba natapan ang liwat ang munok ka? Jajan apa sama? Iya dong. Turajan hula-hula namin. Hula-hula namin. Guna tadi hula-hula. Siapa guna ngarok dia pasatan ke? Suratnya apa sah? Ya, atau menggali kamu. Iya, gua masih mas Mama nih. Jadi orang orang jadi boron, ala nak kiri hubereng, dengan orang pola hijau untuk silok panik di korbikan dengan menurut tu sijo. Tu
Turaja ni pangurong nami. Kung sino panik kira-kira ko pala yan ako alhosan. Pala yung polo. Pwede mo ba isi? Ay do hono nilon no sa mga Ito ho. Nakutuloy lang ako. Pwede mo sa loma. ay sampai calon namin no siya. Ima. Okay lah. Jadi mula tema. Ima. So ni masya kami. Alam nga kapos na to. Manang bihapin mo natin. Gusto marohan namin doon sa natin. Jadi ima. Alam nga bisko nakiningan. Arohan nakiningan ko nakiningan. Kirtang kahami. Pasdo. Edelin hami be beletuki. Bertukulo at niraya di hape. Ang gulo ko dyan kay jadi mula tema. Jadi ina manate asabohan kami Muhammad. Amiro menjalwa. Oleh ate ka bezala horas kusmaroha. Tulang ngami raja si marmata do hula-hula man disuruhan anak para si bisa. Sama jetong walau batanya nakinani manang berhape akahata nauli hata nadingran. Manang berhape dah bahasa nak kaya itu. Arab sofak nawali na perbutu pangli parmata pakaliali. Hatanya karaja nama hormiro atau mula ingkam aku bawa pertemuan. Oleh ate baga bezala horas raja nami jelu hapuhan betu pengilpan rasa. Sudah tapa supasu do kapolis Tuhani. Siya kaya pergi lembaga sinaga. Dihamu pangurong nami. Dia pangurong nami lain nabi dia biar kamu. Oleh disokau. Asa doko jaman jelu mau lihat baru pasal waktu. Hata mau lihat dia pangurong. Saya hatan itu nama bebe baju doang. Baru Mani ti mau pangurong hata itu kami. yang hatan itu nama dia. Sono mehebek kembali mani ti benar. Oke pangurong oke mau. Itu semarang. Goki mau buang. Jadi mau lihat di Tuhan, mau lihat manang di persorat tadi partikenon. Dia murah jadi ulah-ulah nami. Situ morang di partikenon di naung sipul kaulota. Marlas roa. Di partikenon raja nami. Ada makan nama itu nama dok. Asal bidu 3 pasu. Baik pengarang. Hata pasu-pasu sian raja di ulah-ulah nami. Saya pun nami di martomani jadi. Asa saha kasih ulun itu mau tuh 300. Nung asasa luhur na diulot na di partikenon. Sama to kita dilik kita jalan mangulu. Jalan oras sora. Jadi ini nama Siro Okai tanya. Nusmaro hatta raja nami. Raja si Marmata. Ate Raja Simar Mata dia. Sama tuhamu udah. Mari di dalam situ. Atau tahi banyak. Baik itu nama teman. Mana harus bisa kamu kan. Nah itu holunya akan nomor 20 aja. Pasu-pasukan itu yang berapa lagi? Aja. Kemarin tidaknya Panginoon ni Raja Kamuraton. Idahina dengane akana sarohai tadama. Idahina dengane akana sarohai parpamainan gurjo nang hatana Martan yang mahita. Mau dia tema Tuhan di pasah rohan nabi tong-tong kagopang na badiyay. Idengkan di basamdot asir roham na tong-tong mangiring-iring madungan hami Tuhan. Buru hami tong-tong di bagasan hahipasod. Tarugoy Tuhan apalagi bagasan tikyon. Nang durang akahamaulon dirupi hami. Buru hami patupa las neroha. Ima Tuhan di nama jalo pasu-pasu pagdoma sangitel. Anak lutur sa tunga-tunga ng ito. Pos maruhanami Tuhan tong-tong mabahen gabi rumah tangga ni harap Kristen na tutu. So ngani ma Tuhan, las jutul hami do, agak habatahon ni. Tong-tong hami Tuhan, dibagasan las ni roha. Jara bulu hami Tuhan, roha akka na marsikaululuan. Tetapi kurang akka pangatusyon. Asih maruham Tuhan, tong-tong malihat di hami, roha dame, Lohot holong na siya ko'y namar hula-hula guru, namar hamarani, asa tuktok kami, buhay patupahon at kalas ni Roa. Marhiti matuhan apala di bagasya. Molo na hurang jojo, kami mangino tuktok karupa muna ba diyan. Pasikop pong narikot di panumito ni Lumulo na no. Bosdol ka namin Tuhan, pasikop may Tuhan, ganun ba sa sada, dito matungan ni kiwanan ka namin. At tong Tuhan di boto kami, pardusa na gudang mo kami. At tong martamati maruham di dosa namin na gudangin.
Satama kami kami macam asyasi bahasa-bahasa terlebih Tuhan pasuk-pasuk dan pasuk long namun lehem Tuhan dari masyarakat kami mantan tanya nami marhiti anak Yesus Kristus Tuhan kami amin ya semua di mana rohan amin nang kesohlo nak kitanya ko mardugo sirang ate Oke baik. masih kok bagas dari nak bola mo ay Pajusang kayo ka sugo play play. asasik na ako kini Ay, mo sige. Abro majarang anak kamu loro Isa man ang borhan ba ito? ay ang buko hati Oke baik. bye mama bye mama Gabi. Oke baik. Acara ini kami dari tim Indosiar mengucapkan selamat berbahagia buat hidup baik. Baricak na magda. Dia. Tahu duti. Jadi doraku aduh satahatayo nate hamang raja. Jolo pasah kita boleh tanya hutai bangul punake. Kami baca oras. Mulai na somal na ita mamasa resol. Pasat kita mak. Dia usul. Ini bagak sang orang ini. Masa tahu nggak? Lagu udah mulai anak. Jadi itu nanti barang tadi huda. Kalau baju rohamu, roh kau mak. Dan nanti tadi huda ada siapa di? Siapa nih pindah tujuan udah? Iya. Maula tema dia mo suhuton namin. Sok ni man kita natutuan di hutan darong di hutan. Siapa ni biar wakili hamu mak, wakili hamu suhuti. Sok natutuan di hutan. Siapa ni bi? Natutuan di hutan darong di hutan. Kusam maida, jom maida. Asa taulong pun ulo na rin kan diulot sa neryo. Maula tema tutulo di mata, maula tema pasarot dari tikyom. Dia mo sutun na marka sinaga, suang suni marka situmorak. Las rohanami, las rohanta. Di nabangulahon na napatakot na hita, dulot na itikyo. Sehingga begitu marhiti ulot na sa darion, lamtaruli paso-paso na siya dibatahita,
asa tangkong dibasan holong doho dami hita mangulaw nasa ulaw tahanok tutulan dari at ahoran matutusong hata istituan diluan dari tikot sila ulam urug-urug sila ulam adto ba nangadok kita na marunutungod dulot na sa dadyo sulidi hita dito marlas niro asa balintang babagabit yung undak ko sa daluhan ari unado gabin na marugula-hula-gula asa matangkong dibasan holong doho dami ako marsi pa ulo masasangat masulong itugot-ugot niya toho meron kang libulan nung saat udaw taho din ka saat may talilin mangulo dyan ang gabihan dyan tongtong meta diramot ito mala ni inihamu mo na suhot namin para anak dohot barburo asa taulong punulo na din ka dulot na sa daryon rak mahitaman dok ulog-ulog tuluhali bungi tahorason Horas! Malate ma, sahap matuha mo, bukan nakasubutan.